Hadian kajing no kam jong usaleng sangmai kajing long MLA na Gambigiri constituency baula job kum MP na parliamentary seat na kaliang ka United Democratic Party ka loong bahaswa bak election commission jong kari kan penbenai ke election na kamenta jong tiga constituency na kaliang ka party kan sasyong perkhat shen berkinong yalam jong ka UDP na rilum karo lakin say kartong na hakati ka constituency yakani la pentep da unong yalam jong ka UDP ubadeiru general secretary jong ka party uba Jemino Mautho Hagajinya kendo bat kilat pathai khobor mta kasngi ha office rekam jong ka party. Sector di Shen min sa ton hi ke tinga kendo bat kinong ilam ng Garo Hills de tat atuan layo ay ka feedback na kinong ilam jongi ng Garo Hills tingin sa laban ay ka mo kajing matay ka bakang niya ka ikabangin le